Abahirwe mpihezi basimire gavumenti kandi baraganisa okwataje sentezi okugera icyo bayitandikiraho omubyanga byabo. Nisima President Museveni wateriraho za parish model kugira ngo abakazi twetungure turugo mu bantu abenyuma nitatugira ishitwayikora miliyoni bahereze kugindera account yanje aha nyenda kutwara mu gishogo kusima President Museveni na NRM ahabwo kutwatara hito nk'abantu benyuma ukwetungura nyenda kumusima n'abantu bebona barukora nabo kurugayiguruka hasi twayizenga abanyonko barona prizo kuneze kora muri kurambura abantu kunagarukayo nashanga abantu baguze fertilizer unoshanga imyane yene kurura kimwe ushanga umuntu abatini ko kushanga yatone nkoko bweni sima president abwo murango gwakoriye abantu bamwe ombarukurra program eji eya parish development model omu district ya Shema no bajyaho nibijagumana batayayira abashemere kwebwa sentezi atushaziremo kugira ngo tubashanga cyaro nko mukikuru atateka mobwire bwe akasiga mu MCRE akasiba district omwachika onka network kabura akagaruka ncyakare aha abantu abutwasyaho ntubasa kuba twasiya kimwe cya kabiri cy'abantu abarusha besente twine forms zinarshi loan application forms ez'abantu abarushaba twine form 200. Abahirwe sentezi barabwirwe obutazukwatijaga obwo bari kuzisira ombetine muhoho Ejin bank watu wa resente kuzikozesa program yawe ahabwe myaka ebire president witu wihange yari kugamba ngo tuzikozese takashashwire emyaka ebire yaheza kwaho isente zo ntuje kubantu zetaga kuzigarza watu asiba turugaba miliyoni 5 omu bantu ba Marari PDM sako umurugara sub county okurijera aharishema district commercial officer Kafurembe Wilson biliyoni 3 na miliyoni 9 n'emitwaro 65 nizo zigabirwe omu district ya Shema.